स अभिव्यक्ति या माध्यम ख हलिमे हरेक प्राणी या थगु सदु हरेक स या थगु मुदु जोजोलपा जी साबिना दंगोल नेपाल भाषा या संगीत साहित्य सम्पदा नाप संस्कृति खेले जो मधुगु योगदान बियाचना दिपिनिगु नुगा स थ्वेकिगु छगु कुटा ख हलिमे थयाचंगु स हलिमे थयाचंगु स या थौया गुबे नेपाल भाषा संगीत ख या त चोछ्वेत जो मधुगु योगदान बि कथ जुयाचंगु नेवा आइडल सीजन 2 विषय स खलाबला या गोजुई फ्याल्कन इभेन्ट या नेबोया नेवा आइडल सीजन 2 या प्रमुख अंजिता खड्किना प थौया गुबे खलाबला या गोजुई चासौ वेक या त लस्कुसया जोजोलपा चिता ज्याजले लस्कुसदु यकेको सुवा नेपाया संगीत खेले नेवा त जिल्ला जिबे कथन याना चंगु नेवा आइडल सीजन 2 या लिपांगु चरने थिने ढुंगल ग्रान्ड फिनाले या तयारी गु कथन ज्या चंगु जरे ग्रान्ड फिनाले तयारीलाई भव्य जिचोंडु आठो दक्ले नपा नेपाया संगीत खयाटो बचाया नीति मा भायाटो संरक्षणीय नीति छिसठो ज्याज कोसनो जला ग्रान्ड फिनाले तक ठिक्यो जर्नी एकदमै ताको छ सेठो 11 मन्थ्स देट ल 11 महिना त छिस सूर्यनो नेवा आइडल सीजन 2 अथो छिस चाहिँ थाउ छियन्दा छ नेवा तेपटी संगीत खेले नापा खुसी जुगुपटी खन्छ नेवा भाषा धेरै बलायन हुँदैगो 11 महिना जर्नी चाहिँ एन्डिङ भव्य तयारी गर्छन् दुठो इले चाहिँ नापसे चाहिँ ठुसी चाहिँ कन्टेस्टेन्ट पिन एकदमै कन्सन्ट्रेट एकदम डिभोट यहाँ चाउँदु अहिले थाहा चाहिँ वेक अप इन ट्वा बाले चाहिँ वेक अप इन हुन्छ थाहा छ जिमसँग ठिठी कथा चाहिँ सोशल मिडिया जुल अरे चाहिँ लाइभ पर्फर्मेन्स या नीति कन्टेस्टेन्ट पिन ट्वा बाले जुल लिसलिसे चाहिँ जिमटन थाहा चाहिँ नेवा आइडल कन्टेस्टेन्ट पि चाहिँ वे मलाई त्या सर्टो थाहा गटेका थने किप्ली निकसक याद न आ वे 27 गते शनिबार न किप्ली हाना छक छन सांगीतिक ज्याजो याजनडु अथे येले न जुइचोंडु आजिमसन नापयनु चाहिँ सुरन चाहिँ पहिला नेवा आइडल जर्नी गटे जिरासी अडिसन क्याउजी डिजिटल अडिसन क्याउजी अहिले अडिसन क्याडका चाहिँ अलि कम्पिटिसन वनी टप 25 सेलेक्सन जी पहिला चाहिँ धक्कै छक्न सेलेक्सन जी अहिले टप 25 जी सेलेक्सन याले चाहिँ ट्र्याक राउन्ड अनि सूर्य जी अहिले फर्स्ट ट्र्याक राउन्ड सेकेन्ड ट्र्याक राउन्ड थर्ड ट्र्याक राउन्ड जी वो चाहिँ फर्स्ट पहिला टप 25 अनि टप 15 अनि टप 10 जिसँग कोचिना चाहिँ अलि वेकअप चाहिँ सेमी फाइनलिस्ट टप 10 यो लागि चाहिँ लाइभ ब्यान्ड याना चाहिँ जिसँग या हो किस्म चाहिँ ठो जर्नी वइ चाहिँ जला ढाबले अथवा ग्रान्ड फिनाले तक थिएन बेले चाहिँ एकदमै तरो इफोर्ट लगे जी ढंगला आ चाहिँ जिमसँग विशेषण चाहिँ माघे 5 गते ठोयगो माघे 5 गते ग्रान्ड फिनाले जी चोंडु उबले लागि चाहिँ अफिसियल पार्टी जला तर आठो चाहिँ 26 का किसिमपटी ज्याजो जल हलिमे नापा खुसी जुगुपटी नेवा भाषा योपटी मा भाट थका नीति जुगु धेधे बल्ला जुगु जुनी चाहिँ ठिठी थासे चाहिँ फाइनलिस्ट पिन्ट सटा चौ दुनिउ के नीति चाहिँ थन सुक्मी भाजन मेजे पिन्ट जिमत गुलिना माया मतिना यान दिला सोशल मिडिया पाखे लिसे चाहिँ थासे सटा न जिमत वेकअप इन वेलकम याना चौंडु छक फाइनलिस्ट पिन मेन यनि नु ध्यान वेकअप इन सटा दिला इतम बाले चिसन ज्याजो याना अथे अखने चिनी मछिन्द्र क्लबे चिसन जनबाले जुपटी ज्याजो अनेन सहभागी जे हरेक थासे चाहिँ यहाँ वो इंटरनल पार्टीपट्टि जुन ट्रफी देखियो छिकाया मैनेजमेंट पार्ट ला छुटे जला दास गुलिनडु वो चाहिँ प्रचार प्रसार ज्या चाहिँ वञ्चनडु अलि एन्ड पाखि चाहिँ झनै यकु प्रचार यो लागि न लिसे चाहिँ वेकअप इन्सान वेलकम याना चाउँदु वो किस्म चाहिँ जिजन्डु आ चाहिँ ग्रान्ड फिनाले नीति चाहिँ गुलिताको तनाव न ज्या चाउँगो दिले नाफा थे तनावला मजुला नाफा चाहिँ फर्स्ट सिजन जुबले चाहिँ भन्छ थन अलमल टेक्निकल ख त थपिन्छ न सिमको डिपेन्डेन्सी मला मलाई थला अर्गनाइजर्सको जुजुला जि चाहिँ खड्गी समाज नयाँ न ख केन्द्रीय नयाँ जुनी कार्यक्रम त जिमसँग यो कोही यान्छन् हो ट्रेनिङ्स त न यो कोही यान्छन् हो अहिले वो आइज जुया चाहिँ जिमी चाहिँ एकदमै तयारी अवस्था तर तो रियालिटी सो यही बेले चाहिँ डिपेन्डेन्ट चाहिँ जीमा खने जस्तो चिज टेक्निकल पार्टमा क्यामेरा क्र्यू माला मलाई अथवा साउन्ड क्र्यू माला अहिले स्टुडियो माला वो हरेक चीज माले बेले चाहिँ पहिला चाहिँ भन्छ स्ट्रेस जो ठुसी चाहिँ अहिले मजो छाएर छ एकदम एक्सपिरियन्स न दट सेकेन्ड जो नि एक्सपिरियन्स दट स्विट गर्न ह्यान्डल यामा त चीज न सिला एजुनी उली स्ट्रेस मारु सीजन 1 सिरेका सीजन 2 यो न अन्तिम चरण ठेन्नुगला र नेपाल भाषा यो संगीत ख या त थेना बुएगो धेने बल्ला यागो दैको विचार चाहिँ चित गनावलले
ओके आठो चाहिँ जी चाहिँ नेवा आइडल प्रमुख कथा चाहिँ गु किस्म जे आउन रहेछ जिबी चाहिँ खासना चाहिँ जी चाहिँ खड्गी समाज नयाँ जुन अहिले जिमी संरक्षक बाजु वरिष्ठ समाजसेवी मनोज नेवा खड्गी वे कयपट्टि ठो कम्पनी ख फाल्कन इभेन्ट्स प्राइभेट लिमिटेड अलि वे कयपट्टि धारणा चाहिँ जिमसँग हामीले समाजसेवा यहीले चाहिँ छौ विचार जिम्टो गरे गइरहेछ जिबी चाहिँ नेवा आन्दोलन न लगे जिपी ख नेवा साहित्य राज्यमा रहन यो कुए सङ्घ संस्था हुनु सो जातीय सङ्गठन या त प्रतिनिधित्व याना जिबी वना जन पिंजला अलि मस्ते त मा भ्या खलाकी मा भ्या चाहिँ मस्तेसँग थौ खने ख मलाई ढंगल नि सा अलि खलाकी मा थो चाहिँ चिस कार्यक्रम त या मा रयाजी नापन 2069 ने मेज खडी यानो ख समाज सेवा न मिस्ते इन्भल्भमेन्ट न जुइमा मा भ्या थक्या नीति न या मा रया ब्युटी विथ ब्रेन रया जिमसँग अबले न यानो मलाई अलि उ जिम त न्याप्ले वो जुया छ नि म्युजिक क्षेत्र न छुया दसज्यू सकिपा क्षेत्र न छुया दसज्यू वो सोच न्याप्ले दया छौ अलि ठ्याक्क चाहिँ ठुए फाल्कन इभेन्ट्स अलि जिमसँग चाहिँ ठ्याक्क तो छौ या दसज्यू त सोच होला अलि थन चाहिँ विशेष याना चाहिँ राजु श्रेष्ठ जी वेकै नाजी कनिमा खोटाबुजी चलेनाडीमा डाइरेक्टर राजु श्रेष्ठ जी वेकैपट्टि कन्सेप्ट का वेकन का छिथे या कर्या वेक हो जी संरक्षक जो खड्गी समाज संरक्षक मनोज नेवा खड्गी वेक अपनी पासमी का छिचै थे या कहीं रे वेकन धैरिल अल ठ्याक जिमु वो खजो चाहिँ हाना ठ्याक्कै वो कोरोना बोलेछ कोरोना जी टाइम 2076 जिम विक्रम सम्मते तैछन 2076 चाहिँ खजुला अहिले ठ्याक्क दको मिटिङ सेटिङ या न जिमु अबले अर्गनाइजेसन टिम न यो कुत तरौ एडु डाइरेक्टर पी दु छि सकिपा क्षेत्र चाहिँ डाइरेक्टर पाउन जोशी जुल अरे साहित्यकार पाखेन छिसा कयु जुल शशिकला मानन्दर जुल अरे पवित्र कसाजु वेकला ध्यामवाला वेकला नेवा भाइ लागि ल ज्याने बियाछ म व्यक्ति जुल वेक अप न जिमु टिम एडु अहिले अलि जिमसँग चाहिँ आथो थे या मलाई गया डिजिटल अडिसन क्या हो अथे चाहिँ फिजिकल अडिसन न क्या हो ठ्याक्क को छैन अहिले पठाके कोरोना चाहिँ बेला कन्सेप्ट चाहिँ अनन्सी वे कयपट्टि न कन्सेप्ट लिसे चाहिँ जिमुना इच्छा भाषा खेले चाहिँ आथु न्याप्ले आन्दोलन याना जको मजिलोमा भ्या लाक्यु नीति चाहिँ छि चाहिँ मस्ते त चाहिँ पहल यापट्टि किसिम चाहिँ भन्छ इन्जोयबल जी मलाई संगीत क्षेत्र चाहिँ संगीत क्षेत्र न आथमा भ्याला थाहा चाहिँ अपर्च्युनिटी दैर्या चाहिँ उठ्यो नीति युवा तेट चाहिँ मा भ्या बचायो नीति चाहिँ वेकअप इन्भल्भ या मलाई रह्यो अलि लिसे चाहिँ आछिला नेवा त त्यही पिल मल्लकाल इलियन्सी संगीत क्षेत्र लगे जुपी मलाई छियो संस्कार संस्कृति चिसा डाफ भजन दाई हरेक किसिमको भजन हाला होइछन पि खाने छ तर वो रेकर्डेड छुए मर नि अलि वो चीज त न बचाया मलाई अलि छि लुप्त प्रतिभा दै नि नेवा दैन नेवा में हाली सपिन दै सल म सपिन मे हाली सही तर नेवा भ्या मसै सपिन दै तर नेवा आइडल याना जिमट छु जुल रास चाहिँ थे नेवा भ्यायो न थे बल्ल जुई खनिछ आ छिन सेकावन मला ढैपटी जुल ओ किस्म चाहिँ सुरजुला ल्या मला उ किस्म सुरजु सान एन्ड नेपालहरुला थेथी भाषा दुकु देख उकेना आ फ्रेन्चाइज सोन्या नाचंगुदो उकी नेपाल भाषा योपट्टि या धेने बल्ला या त चाहिँ गुली थाकुलले जिमटो चाहिँ उले थाको मजो एकसिया चाहिँ ठो इन्डियन आइडलले नेपाल आइडल र फ्रेन्चाइज चाहिँ कैटौ जल नेपाल आइडल हो मलाई वो फ्रेन्चाइज काइबले चाहिँ गरिजिला छ थेमे न विदेशी तय थेम क्यामली अहिले इ न वे कपिसा थाबले प्रसारण यामा ठोछो चाहिँ विडम्बना नि गरेकी मोस्टली चाहिँ छिउपट्टि मित्र राष्ट्र नि भारत मलाई अनि चाहिँ टेलिकास्ट चाहिँ मोस्टली स्याटरडे हो सन्डेज वी अहिले थन चाहिँ छिसा प्रोग्राम टेलिकास्ट या तास चाहिँ बिहिबार शुक्रबार यामा खनि जस्तो जब कि पिक आवरला छिउनला स्याटरडे खनि तर वो चाहिँ क्यादै मुखनि अलि वो दक्को जिमसँग अध्ययन याना छु लकडाउन भरि चाहिँ जिमट यको चाहिँ प्लस पोइन्ट चाहिँ सुरु लाछ वो दक्को स्टडी या त छु अलि ठो फ्रेन्चाइज का जिम हल यको सा जिमट याना बि फ्रेन्चाइज काउ जसो जिउ म हो जिमसँग फ्रेन्चाइज का म हो छारा छ छिउ मौलिकता छिउ संस्कार छिउ संस्कृति अलि छिउ इफोर्ट छिउ किस्म या उतैपट्टि तरिका चाहिँ जिमसँग फ्रेन्चाइज छ म गया हजुर अहिले ठोय कथा थिथी चुनौती दुसान सिजन 1 सिरे ढुङ्गाना सिजन 2 यु न अन्तिम चरण वे ढुङ्गाल अथे सिजन 1 व सिजन 2 ले चाहिँ छु युपा हो गुदुले होला एकदमै हो आठो टुले ठुलमछि होला जिम त चाहिँ यो किसा सल्लाह सुझाव अथवा कमेन्ट न यानादि सिजन 1 थे सिजन 2 एकदमै बाला न तयारी चोन दु आछि पिन्छन युट्युब सोया देला जिला नापएपटि ले जि थाइन या छ टेक्निकल पार्ट पनि केन जिमसा वेक अप नो कन्सेप्ट छुक वेक अप इन घटना यान बिरा जिमसा याना चनमा वेक अप के
भर्क्याम आउट है मला मला टेक्निकल पार्टला वेकअप इन ना एक्सपिरियन्सला शेयर है मला जिनके आइडियाज दै चाहिँ वेकअप इन टेक्निकल खला आइडियाज दै चाहिँ नि तर नापै पाले चाहिँ वे स्क्रिन स्टुडियो चाहिँ कया चाहिँ घटना या हो त अलमल जो ठुसी चाहिँ जिमसा अझ एडभान्स याना क्रोमा याना जिल्ला घटना अफ कि फुट है चीज चाहिँ जुल अलि नाप ठुसी चाहिँ नापला कन्टेस्टेन्ट पिन यको छारा छ वो नेवा आइडल जुइचौ दु रहत है बोले चाहिँ छकजको जुइला टाइपटी सोच जुल्नी छ ठो आदि जस जुइरहेला सोच मरो अलि थे भिडका अलि अठजुबले चाहिँ वेकअप इन्डिभिजुअल त चाहिँ जिमसा एकदम टचअप बिहान खलाना अठे मला तर ठुसी चाहिँ भच्चा मोगा भच्चा कमजोर छ वेकअप इन एकदमै टच एज न सुजिबे अलि जिमसा चाहिँ यक्वे 2080 यो पनि 80 छ्याजुल लाछ 1143 छिस फर्स्ट नेवा आइडल घोषणा यानो जुल लाछ अलि 1144 चाहिँ छिस मोटोटी रया चैत्र 30 गते चाहिँ फर्स्ट एडिसन यानो जुल एजिया चाहिँ अलि वो जर्नी जुजु हो न अलि वेकअप इन त चाहिँ एकदमै नजिक चाहिँ जिमसा वाचिया खन अलि वेकअप इन छुछु डेभलप या माले रया जिमसा ठिठी किस्मपट्टि ट्रेनिङ्स छ क्लोज क्याम्प ओपन क्याम्प दया चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स गेना डेभलप या स्टेज गेना ह्यान्डल लिया मास गेना ह्यान्डल लिया वो त क्वेश्चन खान छु ठुसी चाहिँ नाप चाहिँ या म नापै पे कन्टेस्टेन्ट बिन जित ताइटे फर्स्ट नेवा आइडल जिया दिम मन्जिल साके जिया नाला जिया अवश्य न क्याम ल वेकअप नाप सेला चिकन्छ ठुसीला गुल्ली ट्रेनिङ बिया दियो न ताइटे नाप यो ट्रेनिङ ताइ छु म बिया छु खाली अडिसन काला अनदिपा थे ट्र्याक राउन्ड जिन आथो जिन टप 10 जिन टप 15 जिन चासने ताला शेडला ओली जगा छु ट्रेनिङ क्या ढंगा चाहिँ चिकपिसा चाहिँ अब एपिसोड जुइन यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ न बियादी जिमसा एपिसोड नियो सेना एपिसोड अफिसियल एपिसोड नियो एक तर वो कन्टेस्टेन्ट पिन चाहिँ जिमसा याठाना जनाएका छु अले वेकअप इन द प्रशिक्षित याटना दट अलि फछटक चाहिँ गेजुइरा छ प्रशिक्षण आवश्यक जल्ला छ स्टेज थाउने जिमो कन्सेप्ट चाहिँ छुरा छ चाहिँ नेवा आइडलले चाहिँ बोतिकाइ मिसा छपु मेजका हाला चाहिँ बोतिका म खोजु वे गर्न चाहिँ भाषा नसेकी माला छपु मेला कन्टला न्यामेसा हैनी खस भाषा हाल्छ पिन्छन् यही थौखनेले इन्डियन पिन्टे म्याजक जिमो मिटिङ जो फर्मल मिटिङ अन उतरा म्यामो थैदियो वे गर्न संगीत टिचर ख अलि मेहाला मिना ख इन्डियन मचा समेस्त नेवा मे आको गुल्जक बाला छ नेवा मचा से म हाल्यो बाला र थैदेल नि थाबले मेछपल न्यामेसा हाल्यो जल त वो चाहिँ डे टु डे युज टु याना चाहिँ खलास पनि जुइमा ल अठेला जिम त यको खला वइ चौ खनि गएर निवातेर न त्यो खलास छ त्यो छप मलाई न्याय प्रत्येक व्यक्ति त प्रत्येक बोतिकामे पिन्दा चाहिँ छम छुटे प्रशिक्षक दैकी लकोसित छमे प्रशिक्षक याना बिउदे ए वो चाहिँ आइटला छिस छिकेला स्रोस्रा न एकदमै कमजोर नि एजनी दक्षिण छक्लाय प्रशिक्षण बिउ गरके छि मु जज गोविन्द यमजु अठे संगीता साके म्याम वेकअप इन छ प्रशिक्षण बिया चंगो ख छिस सामूहिक रूपमा बिख इन्डिभिजुअल मयना म इन्डिभिजुअल याबलेला अपो प्रायोरिटी वनी सामूहिक याबले चाहिँ हाना गुस्ता अपो गुस्ता कम ज्या चाहिँ नि वो खेले चाहिँ गरे जुइरा छ आ छिठा बोतिकामे पि चाहिँ फर्स्ट अफ अल वेकअप इन ट्रेन ज्या वपि मखो संगीत क्षेत्र ज्ञान कया अनि क्लास कया वपि न मखो तर नापैसे चाहिँ आफछि चाहिँ भच्चा संगीत नापना संगीत खेले लगे जुपि लख तर साधना याना वो एकदमै आँखा सेकाए संगीतीय विद्यार्थी जिया वपि चाहिँ मखोगा अ जिमसा चाहिँ ट्रेन चाहिँ बसे जिमा रहेपटि न छौ जिम योजना दोगा लिपान सिंह वल्ला छ नेवा आइडलले बोतिकै पि मनो त गरे जिमा ला छ रहर बाजी जग वेपि मखो छु संगीत साधना न संगीत ताठे थ तल्लिन जिया लगे जुपि मनोते लिपवना वो नेवा आइडलले जुल्ला छ न वो मा भ्या थक्या नीति संगीत क्षेत्र गुली तक योगदान बिफु ऐपि मनो त वे मा रहेपटि सोजला ठुसी चाहिँ नापा जिमसा संगीत ट्रेनिङे मोबिया ठुसी ट्रेनिङ बिया लिप चाहिँ छि ताठेन्टु इन्डिभिजुअल ट्रेनिङ न बिउजी हजुर अल्या नाच छि दया दि थे मेजका हाला सेका न मजिला नेवा भान लासे कि माला दया दिल आथन बोती कामी पिसा चाहिँ नेवा भाला सकी मसले आला दक्ष न स म सपिन्छ न पन सेका न सला मलका उमेरी हदबन्दी मरु 10 वर्ष छि कया 56 वर्ष तक पिन्छ पाकै छन् दक्ष नेवा भा खलास उमेरी हद बदले मरु दया दिल छि 10 वर्ष निसे 56 वर्ष न दया दिल 10 वर्षैमा मचाइ के वो 56 वर्षैमा मनुइ केला उलिए मेहाल्युपति अठिन दैम सैदिन दैमखु अब गेना यहाँ वनिले छ थो चाहिँ खासमा जिम फर्स्ट मिटिङ छ सान्छे खजु ख तो छले एज बार म त यो र्या योक्स क्वेशन जना दि उ छले रास चाहिँ छिस नक्ति नेवा आइडल याना नि छिला एकदमै फ्लाउपटी मल्लकालीन इन्डियन छि नेवा सभ्यता वो पटी खनिसा मल
तर आ चाहिँ चिसम मते छासा आथौ पनि मस्तेसा नेवा भए खमला ढंगला मला ओके ना प्रतिस्पर्धा वे त एकदम टफ खजला अल एज उनी चाहिँ आज क चाहिँ छिसम एज बार मते हो मला अले आला आफ्टर 50 चाहिँ झने मन त्यसमा फ्रीजी अले जिम्मेवारी त नमरे जिया चाहिँ बोतिका वे खनी त ट्रेन चाहिँ हामीले बसेजी चाहिँ मोहो मलाई ठो चाहिँ स्पष्ट खछारा छ आ सिजन 2 ले मस्त एकछिन भाक्या मस्त त हामीले चाहिँ 15 क्रस जुपिन्छ योकै भाकाहरु छमन्य मजके बचे एज दुख अब लिपा जुजो वनी बेले चाहिँ जीसेबले 15 ओभर 40 लेस जी थे जगा वो किस्म वनी आ वो तैले चिसना प्रत्येक वर्ष यहाँ वनी जला छिटा थे तो खुबी रही चाहिँ सुना तौले या फिर नक्टिन भूम मचे न खुबीला उले दई मला चिसन को लिस वया मस्त मस्त के न म्याल्यो क्यापेसिटी दैसनी आना थन 10 वर्षमा पनि हना महार्जन एकदमै ट्यालेन्ट का नापना सिल्भिया प्रजापति एकदमै ट्यालेन्ट मे हाल्यो डान्स याम चाहिँ कया दक्लेन एकदमै ट्यालेन्ट तर कम्पिटिटिभले चाहिँ गन्थालका पाइराछ चिसमा पछि चाहिँ उयोपट्टि करियर न स्वेमाली मलाई भोइस न चेन्ज एजिया चाहिँ अन्ठालको पछि चाहिँ डिसिजन याट थाके मक्सला कम्पिटला चाहिँ दक्को एजियोपट्टि बराबर एज यहाँ दक्को एजियो छठा हेब्रे मूल्याङ्कन यान थाक्रिरहेको छिन तिन दया दिए एज लिमिट दोसा चाहिँ 10% से 20 वर्ष 20% से 30 वर्ष यासा चाहिँ वो एज क्यापिपी मनुटे नाप कम्पिटिया त मूल्याङ्कन या त न अपि बोला एकदमै अपि ख जि यासा ताहेन्टु बोतिकै पि चाहिँ म जियो जला निसा एजिया छरसा एक त स्कुल वनी पि मस्ते चाहिँ आछिस क्या बन्दैयामा स्थिति होइ छरसा चाहिँ स्कुल टाइम जी स्कुलले थाको के मक्सा किड्स त्या याना इमुए टाइम लिमिटेड छिस चोनीमा कि सैटरडे यामल मेउ दिनेला छ प्रोग्रामै मयामला अहिले आ चाहिँ पछि चाहिँ जिमसा थो पछि दक्षिण ओपन यानो कारण चाहिँ विशेषण ई बी मुफेजिया न ले छक रहर दक्षिण पुरा यामला छरास नेवा आइडल नक्टिनी जो जनी गथे कि आ टिकटक वाला नि टिकटक एज बार मरनी आ दक्षिण आ लेस्तेस बुरी पिन बोबे चाहिँ नि बुरी पिन मस्तेट बन्छ नि छिमे आहा म बसे छ टिकटक यान्चनु तै छ नि मलाई अरे मस्तेस 40 कटेकहरुले किन गरेको रातै छ नि मलाई नेपाली भाषा त अरे जुइ जुनिन्छ अलि जिमसा चाहिँ आजको दक्षिण खुलाया छरास यो कुशा चाहिँ थयो दायित्व पुरा जुइ ढुंका पारिवारिक जा अथवा थयो लजगाएपटी दको सिरे ढुंका जको म्या प्रोफेसनल वपि यो कुदुनिसा एज दक्षिणको खुलाया बिस्तारै लेभल रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ देखा वनिरहेको थोसी चाहिँ थो सिजन 2 ले बोती कामी पि चाहिँ गुली डुले मुकैना चाहिँ सूर्य चिस फिजिकल व डिजिटल दोकैना चाहिँ 60 जना दुगा हजुर अलवे कपिन त गेना ची थो सिजन 2 ले दुथ्या कियो गेना लिक्याउट गा चाहिँ मूल्याङ्कन जुलले फर्स्ट चाहिँ गठजी चिस अडिसन क्याउ हैन पहिला चाहिँ चिस फेसबुक पाके अलि प्रेस रिलिज याना है नेवा आइडल सिजन 2 जिजो रे चिस पहिला अनाउन्समेन्ट याटा अलि पछि वेक अप चाहिँ फर्म आयो भरेना दि अलि छिटो खबर न यही अलि चिस चाहिँ गुली स्या खबर या पिन त दक्षिण फर्स्ट एडिसन थन जिजोंडु रे चिसा न थौगनेला सजिलो नै एकदमै अफ हो सोशल मिडिया तारको फेसबुक के तल इन्डिभिजुअल दक्षिण खबर थिएन अलि दक्ले अफ चिज चाहिँ नेवा खेले चाहिँ आछि सीमित नि कलाकार पिन सीमित जल संगीत क्षेत्र न कमी जल सीमित जल संकीपा क्षेत्र न एकदमै सीमित अलि कलाकार पिन त न थे जिजोंडु तालको वेक अप पिन छ न थ सुसु इंट्रेस्ट दुपी दक्षिण खबर यान्डी अडिसन छिसा अर्ना काला अले अडिसन वे मलापी छुटे जुपी छिसा चाहिँ अडिसन ये थन ये कहे जल अले येले कहे जल अले कीर्तिपुरे कहे जल अले अन मलापी त चाहिँ छिसा डिजिटल पाखेन कया डिजिटल पाखे क्या अर्ना चाहिँ वेक अप दुठै हजुर और नेवा आइडल या नापाङ्गो सिजन चाहिँ छौ बन्द हले दुने जको मेहाग्यो अनि दुने अडिसन क्या डको बन्द हले जुगु जुदा आरो सिजन 2 ले चाहिँ डको पिने लाइभ परफॉर्मेंस जुगु जुदा निसा वे कथा त बोती कामे पिंके चाहिँ गु कथा यो पावला इमोपटी एक्सपीरियंस गु कथा जुल त चाहिँ थियो जी सचेन पनि नापै पाले चाहिँ खुला यानोगा नापै पाले चाहिँ चिस अडिसन कयले सुटिङ ए दको खुला यानो छ जस्तो राष्ट्रिय नाच गरे चिस सुटिङ या सानो ऑडियन्स पनि तया यानो छ नापा चाहिँ छारा दक्षिण स्पेम रया तयो तर ठुसी चाहिँ चिस दको बन्द कोठा यानो के छारा चाहिँ वो नापा चाहिँ जित हैन अबले जि म अध्ययन न मगाउ जुल म एजुनी चाहिँ अलि ऑडियन्स पनि तया यामा पास भइ पनि दैछनी क्यामेरा पनि सुदैछनी सुदैछनी अलि ठुसी चाहिँ अलि जजमेन्ट चाहिँ अर्गनाइजेसन वो जज चाहिँ अफवा चाहिँ पिने ऑडियन्स पनि छ याना बेलो छ आ ठुम जिउ म ठुम न बाला के हाउ खनी तै ठेटन जुल अलि ठेक विचारेन इन्डियन आइडल यो जुबिले दक्कै इन्सान
छौ बंद कोठा यही पटी खनी स्वीट न स्वीकृति दै म अजल कन्टेस्टेन्ट पि ना पाए अने चनि मा किस्म यही नि दुनचौ इंटरनल ख छुए सीमा का इवन फाइनल न रेकर्डेड जी छिटा लाइभ त्या केन बे मला तर छिसा ए यान्छन मर ठुसी चाहिँ छिसा दक्कै एकदमै क्लोज याना यानो कारण चाहिँ जजमेन्ट चाहिँ थर्ड पर्सन म या म रे छारा थर्ड पर्सन या अपने अधिकारले लिप टिभी टेलिकास्ट जी ढंका रमाइलो टिभी छिसा केना चाहिँ हुनु छ टिभी पार्टनर ख मला अन टेलिकास्ट जी लिसे चाहिँ नेवा आइडल युट्युब पेज न टेलिकास्ट जी अनि युट्युब च्यानल सोया अनेबर जजमेन्ट या ओले अने वेक अपिङ केल अझ नम्बरिङ या पनि न अधिकार दनि गरे कि वेक अपिङ भोटिङ या फै मला वो किस्म अटो भोटिङ या म दैदिला तो डिजिटल भोटिङ जुला निसा तो डिजिटल भोटिङ ला सुनामा सीमाको आयोजक बिसञ्चको सीगो जुला अठुकी चाहिँ गुलिटाक फेयर भोटिङ ज्या छौं फेयर जजमेन्ट ज्या छौं दुले ओला जी जिउ चाहिँ नेवा आइडल पटी डिजिटल भोटिङ पार्टनर चाहिँ प्रभु पे ख अहिले प्रभु पे चाहिँ वन एकदमै छो अर्गनाइजेसन जक मत आसी छ थए जु जु नि छिसा 50% चाहिँ जजमेन्ट त्यो जला मार्क्स या अहिले 50% चाहिँ भोटिङ या न ख ओला एकदमै फेयर छाला छ जि थए फेयर मला जो अर्गनाइजेसन टिमै फेयर मला एजो नि जिमचा समाज सेवा यानु न दक्षिण समाज सेवा ये इमेज न जिमट दक्षिण मसिउ जला अलि जिमसँग गुलिन कार्यक्रम पहिला समाज सेवा यानु गुले ट्रेनिङ्स त बिउ वो किस्म न विश्वास दु जुनि चाहिँ भोटिङ न एकदमै विश्वासले जीव के जिमसँग तलमाथि थे ए थ कता तैपरि छु चीजे दैम हो के तो भोटिङ याउ न देवा पुला भोटिङ याउ जुला अब एक कथा चाहिँ देवा डोपी मनुते सहयोगको भोटिङ याउ देवा मरुपी मनुते चाहिँ कम याउ जिया न ठुके नला फेयर जिम खुला कि ठुके चाहिँ जिमसँग क्लियरली गुली तैछन दुला छ छिच क जो फेसबुक सइडियो जस्तो चाहिँ जिम यापले चाहिँ लाइभ वेव न याना अबले चाहिँ जिमसँग छुटायो याना ठो भोटिङ धाउ छुले जिमु चाहिँ अले 2 बजे न ठे विषयले थयो क्वेशन आर त यक्कु दनि दक्षिण न भोटिङ यापटी दाउ याटला ठो याटला तैपटी दक्कु ख चाहिँ जिमसँग अलि क्लियर न या छन छ ग्रान्ड फिनाले नपाउ वे जंग अलि दक्कु ख स्पष्ट या मार्या अलि जिमसँग चाहिँ भोटिङ वास्तविक भोटिङ धाउ छुले त्याबले चाहिँ आ जस्तो छिसन नेवा आइडल सोइछन छिन सयाडेल जी वेकन सयाडेल जी दक्षिण सरी डेल जी तर जिउ ओके एफोर्ट छु दैले हैन जिमले जिमसँग छु या दस जिउ छारा ठुसी चाहिँ नेवा आइडल सिजन 2 जुबले चाहिँ यक्को स्या चाहिँ प्रचार न यक्को दु अलि एक स्या ग्वाली न याओरु जिमसँग फोने माके टिम मराके जी थेन बी हामी ग चाहिँ आज छिन्यौ क्वेशन चाहिँ जी अफर न वाट्टा चाहिँ ग चाहिँ जुन ग्वाली या फाइनल स्पिन त चाहिँ ढाका कलेक्सन पाखे नगिन साख्यो चतुरानन्द साख्य ज्यू वेकअप ड्रेस स्पोन्सर याना बेला छिसा थ्याम माके फिनाले लागि कन्टेस्ट पिने लागि मलाई अलि वो किस्म वे जाउँदो अलि भोटिङ यहीले चाहिँ फ्यान फलोवर्स त बढ्या छ जिमसँग भोटिङ इक्वल्स टु फ्यान फलोवर्स त्यहाँ सुनाउँछ अलि छिथो फाल्कन इभेन्ट चाहिँ नयाँ भजन मनोज नेवा खड्गी ज्यू ठुके छन् एकदमै स्पष्ट भोटिङ त यो चाहिँ जस्तो दक्षिके न इन्ट्रेस्ट दिन्छ ठोचमला जिम मनोख जिन छु या दस जिउ सपोर्ट या दस जिउ रा तैले वो गना सपोर्ट या भोटिङ या न छ म छिरगाउँ भोटिङ या होला छिरगाउँपट्टि भोट या होला छको भोट छिरका टेबलको ख मलाई म छिरका या के 30 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ वो थय इन्ट्रेस्ट छ जिन ट्याक त यो खनि त्यहाँ होला वो इन्स अलि जिमसँग कन्टेस्टेन्ट पनि त एकदमै बालक छुटाइदियो छ थय टवाटवाले थय बाबाले थयपट्टि पासपिन सर्कलले चाहिँ सिक्पिन्छ कार्यक्रम यान्दिसँग कार्यक्रम यहीले फ्यान फलोवर्स त बढे जी आम्बो डिजिटल भोटिङ चाहिँ छिटा एप डाउनलोड या थाको पछि चाहिँ थुसी चाहिँ थाको गुटु छारा चाहिँ इजिली ल टेबक मेला न्याम यस्तो न थाको जिले वो एजेन्सी त न भोटिङ या थाकुल किला मनोज या थय न छु भोटिङ या वला obviously भोटिङ या त पछ थाको जुन छारा थुसी चाहिँ राष्ट्र बैंकमा भछ कडायन टौ दुखानी छ ना पैसे न थुसी चाहिँ अझ न थाको छारा केवाइसी फर्म भर्यामा एजियाले जिमसँग त जुन भोटिङ जके दको कन्टेस्टेन्ट पि आतको फाइनलिस्ट ठेउमको छारा भोटिङ या एपै थाको छु थुसी राष्ट्र बैंक चाहिँ एकदमै कडाइ आउँदो अझ विदेशमा भोटिङ या त न एकदमै थाकै जाउँ ओ कन्टेस्टेन्ट पिन्छ न भोगेन जाउँ तर अठे त मन त छिसा कम्पिटिसनै मया रहे चीज न मन त तर चाहिँ गन वनी इन्ट्रेस्ट दु पिन्छ चाहिँ जिमसँग ठुले इजी एक्सेस या नीति चाहिँ छिक पिन्छ इन्ट्रेस्ट दु खस चाहिँ बरु खलाना निस मला आज त ठुली या मोटो जिउ पाखे यान बिले रास चाहिँ क्यासे बियासन व या मोटो अरियासन जले मक्स चाहिँ वेकअप पिन्छ चाहिँ डिजिटल पाखे यान चौँ आ ओठे त मन त जित हैन वो एकदमै थाको जुनि न इजिली चाहिँ भोटिङले चाहिँ छिसा फोर्स या नम्बर एटलिस्ट नेवा आइडल जिमपट्टि मनाउनु चाहिँ उयो टोले मसिकी मला उयो चाहिँ पछि उयोपट्टि चाहिँ उयो बारे उयो क्यारेक्टर बारे चाहिँ मिडिया पाखिन उयो मला रहे चाहिँ जिम्मे हाल्छन् चाहिँ उयो विषय अथे जो सानो आठो
बालाको मे आपिङ कन्टेस्टेन्ट यो भोट कम न ज्याच हुँदै कप्ले अयो इले चाहिँ आ भोट कम जो बालाका हासा न छिक बिस नेवा आइडल सीजन 2 न लिकाओ याना बिकी आ भोट कम हो छ बालाको मे हात गाबि त तेउ कुट याना दिकी ठुके चाहिँ गेना मूल्याङ्कन याना वला जिमसा तै सुनाउ छ्यास थो नेवा आइडल यो टाइटल तै सुनान याना क्यापटी चीज म हो मलाई त टाइटल तै चाहिँ एकदमै बहुमूल्य व नापै सीजन हैन जुडो व घटना मलाई थो जी ठुली टेबते अले जी चाहिँ टाइटल टिकट होपटी चाहिँ ठो खय म हो तर वो टेबते सेन व चाहिँ थय फ्यान फलोअर्स त बढे लास चाहिँ हाना जुई व चाहिँ म जुई म हो तर चाहिँ बाला सयतला जजमेन्ट पाखेन मार्क्स ला वे वे मलाई जजमेन्ट पाखे 50 मार्क्स त्याबले 50 मार्क्स ला भोटिङ या जुजन जजमेन्ट उ सब बाला से 50 ले 50 वे नि मलाई भोटिङ या दक्कै वे रे न म रे जे नाफै पटी नेवा आइडल यो पटी मन्जिल साके जु छि पिन्छ मसिए खवे कन संगीत क्षेत्र एकै योगदान ब्याचाउन दु आना बिचाउन गुलिन युट्युब च्यानलले वेकन लिरिक्स ते बिल दको वेकन यान्छौ ख मला छिस छानिया रेपि आइपि खा वेकै त क्लियरली खलान मला लासला एकदम वेकै भोटिङ गुली बोला रे जिन्छ वो चाहिँ क्लियरली मैन छ फ्यान फलोअर्स त वेकै यो कुडु मला न्यून चीज दको क्याल्कुलेसन चाहिँ छिस नट ओन्ली अ जजमेन्ट मला जजमेन्ट जको मको भोटिङ जको मको वेक पनि एक्टिभिटिज न सेमा छ दक्कै मुख्य खरै चाहिँ एकदमै सबाला तर जी छेचना नेवा आइडल जिउ रे वो चाहिँ मिले जुन नयाँ जिउ पनि खचै अटेका म पछि चाहिँ एक्टिभ जी मला पछि डिभोट बी मला मला अलि म चाहिँ थै सक्रियता सोशल मिडिया केनी सक्रियता ल खनी अनवनाजको एक लाइभ खलन भ्यू थै टल नेवा आइडल जुल गन्चम लले सपोज का येले चम्पटी नेवा आइडल जुल ताका नेवा आइडल जुइ दंका पिट सुना म मसिल लास नेवा आइडल जु पिट छिसौ मछि इफोर्ट यानो छिउ समय मलाई ठेबसे तरल छिउ समय मलाई छिउपटी ज्ञान वो दकोला अठे वनि जल्नी छिसा देखि बिटी व्यक्तित्व चाहिँ कने वया म मा भए त ठक्या नीति संगीत मार्फत चाहिँ मा भए त ठक्या नीति थै जिन्दगी चाहिँ संगीते पाना चम्पटी मनोजी मला रे वो किस्म चाहिँ छिसा देखियो हैन हजुर आज यहाँ तैदु थे लक्ष्या मसी माला तैदु अत फाइनलिस्ट चाहिँ गोमन्डु थे छिसा चाहिँ जेनरली गरे एउटा छ टप 25 टप 15 टप 10 टप 5 क्वेसन यान त्यो ख अहिले लास्ट टाइम चाहिँ छिसा वाइल्ड कार्ड इन्ट्री थियो मतया अहिले ठुसी चाहिँ एकदमै टफ कम्पिटिसन छ दको 101 बाला छ एकदमै बाला अहिले मेना हाला चपिन जुजला अहिले एजुनी चाहिँ ट्रेन्ड ला खनी छिसा आइडल लाउपटी शब्द न ल इन्टरनेशनल ख जिउ भनाइ चाहिँ अलि जिउ नयाँ भनाइ चाहिँ छुदुदा छ यहाँले हैन छिन्यवा ते सन्यवा न्यवा त्याजको चुनचुनीमा कि छिउ स चाहिँ मेपिन त न ठेकीमा ल छिसन्यवा भाषा जो खलञ्चन धासला छिउ सला इमसा ठुए मक्तनी गठकी छिउ संस्कार संस्कृति तै पुटिला छिस नेपाली भाषा थाया हुना छिस याना हुना जात्रा पर्व याना हुना ल ठु जन्ने छ मलाई अठेना चाहिँ छिस चाहिँ यामा रे तै जुनु आयो फाइनलिस्ट पिन एकदमै टफ जो जुने चाहिँ टप 5 छिस कोसन हैन अहिले 5 जग याना मगा निम चाहिँ छुट्टै या मोजो पे जो नि पिपल्स चोइस दया छिस ठुसी त नापा चाहिँ न्यू राउन्डे चाहिँ वाइल्ड कार्ड इन्ट्री यानो जुल टप 25 ढंगाना वाइल्ड कार्ड इन्ट्री हैन 15 ढंगाना वाइल्ड कार्ड इन्ट्री यानो जुल अहिले आ चाहिँ पिपल्स चोइस या निम याना नेम चाहिँ फाइनलिस्ट जो दुका गनगन चोपिन्डोले फाइनलिस्ट चाहिँ जित चाहिँ कन्टेन्ट थे येले चपी सोमा ये चपी सोमा खपे चमु छमा किपली चम्पी चाहिँ मरु धामा ठुसी किपली चपी मरु नापै सिजन चाहिँ किपली चपी योके दु ह अहन भाका पिला दु तर आउट जलागा नापै पाले चाहिँ किपली चपी योके आना बोटिका त बोटिकाले चाहिँ मिस्त भजा मोजु खला कि छुजु खलेला मिस्त संख्या कम जुलडी नापैले दु मिस्त योके तर ठुसी चाहिँ एकदमै कम ख अहिले जिसेबले चाहिँ नेवा खेले भन्छ बी मा नि संगीत क्षेत्र लागिले साधन न या मलाई इन्ट्रेस्ट न दे मलाई जिसेबले आठो नेवा आइडल चाहिँ मिस्ट अझ जेनरेट जी थाङै जी ठुसी चाहिँ मलाई मया जो एकदम आठो कन्टेस्टेन्ट नै कसवेबले छमजक मिसा मचा दु थे ताल जिता मेपिना दको मिसा दय जुल आठो समय बिउलिए अथे जो ख कि बी मफयाइ प्याउ कि मिहाउ बामलाना प्याउन माउ कि गे जल्थे मस्टली चाहिँ आज थय मिसज्याजी मिस्ते त चाहिँ एकदमै इन्करेज याना यहाँ क्षेत्र न तर अब गरे जी संघ संस्था न ल मिस त उले चोनी मोहनी छ्याले लागस टाइम मिटिङ सर्ट चाहिँ मिटिङ सर्टिफिकेट लाए मोहो रे तै चाहिँ मलाई ठुके न अथे जुल निमसम्म कन्टेस्टेन्ट पि बाला पि न ख अहिले जिन मिया चाहिँ न कन्टेस्टेन्ट पिनो प्यारेन्ट्स त न नपला
स्कुले आहा पनि निकसोकला ह्याम्परे जुलर ह्यान ताल मलाई अठे मिस्तन व्यवसाय मया से छेन ज्याला उल्ले दैने छि मिस्ते ज्याला छेन गमले न सिरे मक्त ले भाकावला इन्ट्रेस्ट कया अलि पनि नि गमले ट्रेन प्रत्येक हप्ता चिज कार्यक्रम याना ठुसी चाहिँ छौए हप्ता टुटे मयासी चिज ट्रेनिङ बिउला थाहा सेवना म्याहनीला दको यान्चुनला ठुन मछि इले बिफेम हुबर जिला आउटे जुसा जिउ तापिन जिए न्यानिन थाइदियो दु मलाई अयो किस्म न मिस्टर चाहिँ प्रेजेन्टेसन न कमी कमजोरी जुला छाला सुबे कपिन्छ प्र्याक्टिस याटे इ मण्डन छ व्यापारी हामीलाई ज्या छे जया मलाई म चाहिँ सुए मलाई ल अलि जिन प्र्याक्टिस या म अलि गुलस्याला जिउ थुल मछि टाइम बिमाली जि छे सुएमा माजबाज सुएमा एजिया जी वे म तैपिन ढुमला आवे कपिने नीति चाहिँ बरु बिस्तार चाहिँ छ्याला सतो नेवा आइडल छकजी तर 1 वर्ष जतिले चाहिँ टाइम बिमा तर वो जीवनपट्टि 1 वर्ष ढैला छु अपाको जीवन उली चाहिँ टाइम नेवा आइडल त बिउ खसे थाइ पोर्टफोलियो न बने जी ख आ जिथना आवन या लिपे सिजन चाहिँ मिस्ट चाहिँ अप तटपि केपी मस्त दगम फाकाइ दिदा इना पेन्सन अनाज छि दयादी थे तो 11 महिना जिङला याना जो सिजन 2 दयादी ल 11 महिना धाउनला तस्क ताको इ ख 1 वर्ष ए जुलनी छ 1 वर्ष इ बिटला बच्चा मनुति त थाक्लिन जुइ जना स्पेशली आ 10 वर्ष मचाना दु दयादी ल होइन स्कुलले आम पर ज्या चंगु दुजी इमोपटी भनाइ चाहिँ छुडुले 30 ख वो 11 महिने चाहिँ अर्गनाइजेसन जको पार ख मलाई कन्टेस्टेन्ट पिन्ट चाहिँ सुटिङ एच कच कचको वस गाडी छ जम्मा छिलाना प्रशिक्षण चाहिँ छ अफयना शनिबार याना अहिले सूर्य जिम छ छुत्या याना लास आठो चाहिँ प्रशिक्षण बिट चाहिँ छा बाध्य जल लास वेक अप प्रशिक्षित मजुया छ मा भ्या मसौजल खलबला या मसौजल अलि स्टेज गेना फेस या वो मस्युजल एजुनी वेक अप इन्टेशनी माउ ख अलि वो दको कमिटमेन्टलाई यामा छु चीज हासिल या नीति छु चीजलाई त्याग्न या मला एजिया ख तर चाहिँ आछिस मुख चाहिँ सुटिङ च्याकजी आछिस दको सुटिङ यो लागि छक वेव ख मेवले हेले थमिस टाइम म्यानेजमेन्ट या तास चाहिँ फै मला तर आ टाइमै म्यानेज या म फुरा चाहिँ जुल्लास चाहिँ थाकुई विशेषण चाहिँ तर इन्ट्रेस्ट दुपी जुल्की चाहिँ हाना पनि सिल्विया प्रजापति जी हाना नायकमा हुन एकदम निरन्तर रूपमा टाइम बिउ खला हास चाहिँ ठुसिन हन मर्जन थन सुटिङ एजको टाइम मखे ठी थासेन म्या हुन्छ न अब इन्ट्रेस्ट त थास चाहिँ यहाँ हुन जिका इन्ट्रेस्ट म त अपाएको हैन ज्यानी तर इ ओ चाहिँ फेले जी मख चाहिँ ठुके वे ठी थासे म्या हुन दया दिला छि आ जिउ थो नेवा आइडल सिजन 2 बाहेक न मेउपटी पिनेउपटी इभेन्ट न भागया म्याला दिगु दुकी मरुले वो चाहिँ गरिदिइरहेछ नेवा आइडलले छक बोतिक्या ढुङ्का वेक अप इन्सन चाहिँ गनाउने मासा चाहिँ अर्गनाइजेसन त यहाँनिमा ल अहिले यथावना म्या हो साँझ्यो तर फयाफको चाहिँ नेपाल भाषा म्याला दिसा थाहा चाहिँ जिमसँग थाइछनहरू हजुर नेवा आइडलले भाग्यास्ने नेपाल भाषा हालेमा ल अथे बोती कामी पिसन थयो प्रतिभा केनाए न्याने वन्त सोइ उजुल थो नेवा आइडल सिजन 1 सिजन 2 निगुलिन थयो प्रतिभा ए न्यावन चौ खने दत आउ केला निर्णायक यो मूल्याङ्कन न पाइ उजुल आठुके निर्णायक या मजिल निर्णायक या फेयर जो मजोट खा चाहिँ गुलिताको दोपावे चंगु दुले आतगला मोवनिला छरासा जिसन मु जज नापन प्रवेशमान साकिजु संगीत खेल्यो मछि दखल दुमपति व्यक्तित्व आना ठुसी मु जज न गोविन्द हिमजु आवेक छम वरिष्ठ संगीतकार न जुयाटी संगीतयो न वेकके ज्ञान दुजल गायक न जुयाटी ल गायन घटना या हैन वेकके ज्ञान दुए जल लय चिनामिना जुयाटी लय न गु किस्मवन मात हैन ज्ञान दुल चिसन नापए अयमपति वेक थे जापिन वरिष्ठ संगीत कमी पिन्ट चिसन जज तै जो जुनी वेक पिन मूल्याङ्कन या एकदमै फेयर अलि वेक छमे साँझको संगीता म्याम न दि वेक यो वरिष्ठ मेहाले मेजुला गुली वर्ष दर 30औं वर्ष देङ वेक संगीत क्षेत्र मचान छिए 6 वर्ष वेक 6 वर्ष दुसान छि वेक 56 वर्ष देङ लाभले ओब्लेन छि मेहाल चम्परी मनो वेक अप इन्ट जज तैले वेक अप छ फेयर मै रेला खयदै म अले वेक अप इन निमेशान जजमेन्ट यही बेले चाहिँ लास्ट इयर अर्गनाइजर चाहिँ सोइबले निमेशन ठ्याक्कै मिले जो वइस हजुर वेकन बिउ मार्क्स ठ्याक्कै मिले जो वइ त्याबले एकदमै फेयर का ठुके चाहिँ एकदमै ठुक्क ज्याटी त जिम छ इना पेन्छ न छरा छ जिम छ इच्छा यानो रहे ठो
ठुके तादलियाओ अथवा चाहिँ भोटिङ अटेबकमे आवश्यन मा भएर चाहिँ संरक्षण या गीत संगीत मार्फतमा चाहिँ युवा तेता चाहिँ ठुके आकर्षण या छौ प्लेटफर्मला दुनिया वाखेलेन उगे नीति अलि लिसे चाहिँ छिसा आर्काइभ देख्यो रे हैन जिमसा तैछन अलि अन्य वाखेले गुल्ली सपुत तैछनी गुल्ली मे हाला अथे तै तो गुल्ली ट्र्याकै मर जिमसा ठुसी 1963 पुटी छिहने व मे हालामी प्रेमदास प्रधान जी मे हैका छिसन ये मनेन पुटी मे न ल ठुसे हैक चनडु अलि छटाका चाहिँ बोला एकदमै जित हैन जजमेन्टलाई एकदमै फेयर विकेट टुके ज्यादी जिल भोटिङ एन ले फेयर जी दोको चीजे फेयर जे छ जिमसा फेयरली ठो चाहिँ आइडल ड्रीमर है सोचे अन्डो जला अले मे हिसाबमा खल्या खसला जिता लगेज हो नि पहिलाले छिसन उली नेवा मे ध्यान नि मनि छि मजा मजा बोलेला छिन ग्रोन अप ल वेल खनि हिन्दी मेन नि नेपाली मेन नि तर आ चाहिँ जिनेवा आइडल या ढुंगा चाहिँ नेवा मेन नि बोले नेवा मे न शब्द त गुल्जक बाला खनि जो उले छिस हिन्दी मे जुन नि रोमान्टिक नि सैड नि हरेक चीज पुटी नि नेवा मेने न अयो दुखनी तुम हनी पो अठे जो खनी छुन मे नोवल की चीज कन्ठयार गुली नेना जनी नि लो शब्द क्याच याट ये नेवा मेने अठे याट की चाहिँ एकदमै बाला खनी रहे चाहिँ जित हमेशा न अध्ययन नोपटी विषय जल उछटन जिकन बोटी कामे पिसा चाहिँ त्यो एपिसोड जिबले थुमी हालियो रगा चाहिँ वो निर्णय चाहिँ सुनाएको जुलले वो अर्गनाइजर न यही अले थो चाहिँ छिसा गठे होला छिसा जब शूटिङ यही नि एपिसोड लागि आज म एपिसोड चाहिँ 29 थियो न फाइनल चाहिँ 30 जी अले वो दको अर्गनाइजर प्लस आछु टिम दे संगीत योपटी विज्ञपी जी वेकअप इंडक्सित न तया चाहिँ छुमे आस जिउट्या जिमसँग लेउ का लेट का वेकअप इन द व्यू का पिनी पिनी हावनी मास चाहिँ गबले गबले छुट किस्ममा चाहिँ थ इन्ट्रेस्ट आस जिउट्या तै हजुर आतो नि आयोजक पिसाए थोमे हाल्यो का बिउ तया दिल अलगोमे चाहिँ बोती कामे पिन्त गुलिस्ता थाको ज्या चनि इमस जिता थोमे मयल मेपटी हाले जुकी मजुद गा ताइ कि मताइ वो चाहिँ हाली मजिला रह्या चाहिँ द हाली थाकुला रह्या चाहिँ त्यादै म हो छरा सम कम्पिटिटर जी न वन याउन मे हालीमा मला तर गयो बले जको अर्गनाइजर बिउपटी मे हाली मखो त्यादै रास गबले ट्र्याक मदेफु अथवा उकेपटी चाहिँ लिरिक्स मदेफु छारस नेवा मेपटी दकोयल युट्युब दै मखो मला अर्गनाइजर है वन माली थाकुल रास चाहिँ उके सट म्यु चेन्ज यादै अदरवाइज चाहिँ छिसा चाहिँ कम्पिटिसन ख नापा नेवा आइडल ज्यादिमा मन्जिल साके जुन 56 मे मा जिठो हाली मखर्या तै मरि चाहिँ अयोपी मन छिसा लेयो जल निसा अले अर्गनाइजर बिउ मे चाहिँ प्र्याक्टिस यामा अले छिसा इ न्याय बिउ ख वेकअप इन्ट नापा चाहिँ वो कम्प्लेन चाहिँ दुगा छारास नापा चाहिँ कोरोना जु टाइम जुल अले कार्यक्रम न छ एक्सपेरिमेन्ट जिया छौ जुल अले ट्र्याक मा एकदमै इ लगे जो छारास जिमसा अले ट्र्याक माल त चाहिँ धक्के मे हाली पिन्ट छिसा संगीत कमी मुना रे है ज्याजो याना ट्र्याक द कमालो जुल अले गुलिखे चाहिँ ट्र्याक क्या एकदमै थाको जुल सर्ट टाइम जको जुल प्र्याक्टिस याटा तर ठुसी चाहिँ जिमसा एकदमै 2 हप्ता बिया ठुसी न जिमसा बिड न 2 हप्ता हने 17 गते बिड न ल्याब योकै इडु प्र्याक्टिस याटा चाहिँ 2 हप्ता टाइम दियो जुल छौ थोआ थपाको जर्नी धामालामा थपाको जर्नी सिरेका ठन्नली पाङ्गो बे थेन्नु गल छौ ज्याजो सिरेके त सफलतापूर्वक को चागे तला थिथि मनुते योगदान दैछनी थिथि मनदे ला दैछनी आओ किसिम चाहिँ छि थो जिउ ज्याजो ठन्टाको ठेंगे त ठो ग्वालियान बिला जित तका चाहिँ सुइतलु मंगा दियाले आसुरन्सी धामल्ला सला फर्स्टला नेवा आइडलले प्रमुख योपटी भाला बिया डिमपटी नयाँ जेटे योकेको सुभ्यादे छैमा छारा सुवेकन विश्वास याना जित भाला बिया दिलाला फाल्कन इभेन्ट्स पाखिछि हरेक ज्याजो त या बस्दैन दक्ले नपाला वेकटे सुभ्याबीमा अथे आइजी मिग चाहिँ लिस्टिङ यानो छिट गुली ग्वाली यान ड्युपी रया आजिस ओपन क्याम्पेन क्लोज क्याम्पेन धामले जित चाहिँ दाइनी सपोर्ट था चाहिँ नट ओन्ली फाइनेन्शियल सपोर्ट मलाई हरेक किसिम भौतिक उपस्थिति जको न सपोर्ट खत्या जिमसा यान्छन अहेना चाहिँ आजिम त सुटिङ यार नीति नला था मला सुटिङ यार नीति टेम्पल प्यालेस क्याफे दु छियाने बमदाइ विनोद खरी जेटेन योकेको सुबा अथे द्वारिका छिन्दल द्वारिका छि वर्ल्ड हेरिटेज एन्ड अपार्टमेन्ट दाउ सागर दाइ वेकैजी फुल नेम लो मन सागर दाइटन योकेको सुभ्यादेशन जन अनन्सी जर्नी सुरु जला अले कस्मो क्याफे अनन योकेको सुभ्यादेशन जन अले छिसा चाहिँ आथन क्लोज क्याम्प यानोबले चाहिँ कविने छु वेकैटन सुभ्यादेशन जनमा सिलौटी रिसोर्ट ख अन चाहिँ छिसा क्लोज क्याम्प यानो जला अन चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स डेभलपमेन्ट यापटि ज्याजो यानो दला अले उके चाहिँ ट्रेनर को था चाहिँ राज साई जी खड्गी समाज वेक महासचिव ज्याटी वेकटन योकेको सुभ्यादेशन जना ना क्यामला चाहिँ एकै दुआना थनै किफलिन कवि जाइपिन्दो कवि महर्जन ज्यू नटिने
मेरेना दानाडी गुखा कवि कुमार महर्जन ज्यू वेकै टिम अजु डंगोल वेकपि सक्सितन यकेको सुब्या दिसा माथने टिसा रेस्टुरेन्ट अन्न चिसा चाहिँ ओपन क्याम्प न यानो जला अथे जिमसा चाहिँ ठुसी चाहिँ योगा क्लास न बियो जला अहिले योगा क्लास युनिटी चाहिँ एज अ प्रशिक्षक चाहिँ समा डाक्टर समा खड्गी ज्यू समा साइजु वेकैटन यकेको सुब्या दिसामा वेकन सेल्फ कन्फिडेन्स गेना डेभलप या मे हालिले चाहिँ दप्ले फर्स्ट डे चाहिँ माउरै ओम ढ्यासे कि मार्या जुन सेनादिलो केनी जिन यकेको सुब्या दिसन जन्मा अहिले ठिठी सासे चिसा ज्याजो याना अहिले आला लेटेस्ट ला थन मतिनाइ ची बिपी चाहिँ एकदमै लाइन ढुका अहिले अखन सेमी फाइनलिस्ट न मतिनाइ ची बियाडी वेकअप नाकनी जी नेवा आइडल थेम म्युजिक दिन नेपाली संगीत ख नेवा तजिले जिबेको छ गुतडुंगु दबु ख नेवा आइडल तापति तो चयाडीमा चाहिँ ची मु जज गोविन्द हिमती जियाडल अहिले लैचिनामी चाहिँ अनिल तुलादर ज्यू वेकाइटन जिल्लो मंकजन वेकन अखन चाहिँ हान छौ ट्रेनिङ न बि अहिले वेकअप मतिना ची बिया सेमी फाइनलिस्ट न बियाडी ल अरे राजेन्द्र श्रेष्ठ ज्यू वेकन मतिना ची बियाडीको ख वेका छमा नाजामा व्यापारी न ख अहिले वेकन मतिना ची बियाडी ल आन ची हनेबम मेचोमी आनन्द बजाचार्य ज्यू वेकन मतिना ची फाइनल बिरात हेडो अस्ना चाहिँ ओइ चौधरा फाइनलिस्ट पिन ते ड्रेस आताको मजुनी फाइनलिस्ट पिन त जको मुगु प्लस चाहिँ अर्गनाइजर सोम अथे चाहिँ एंकर छ मजल नितु डंगोल तन यकेको सुबा देशमा थन्तक ज्याजो होस्ट याना बेला अले ओ दक्षित न ड्रेस स्पोन्सर याना दिमो नगिन सके जो वेक थए बोतिकामी न खर्ने वाइरल सिजन 2 या अले वेक या श्रीमान बाजु चतुरानन्द साक्य जु वेकटन सुबा देशन छ अझै ग्रान्ड फिनाले तक चाहिँ नेपाल सहायता न यकेको सुबा देशन छ माछी स ठुसी चाहिँ नेपाल स जिए हले चाहिँ फाइनल याचिनहरु अहन सेमी फाइनल न छिस अने यान जल अन्न वेक पिन्छ पचा नेवातै कार्यक्रम जुनि रया पछि ग्वाली यान्डिहरु वेकटन यकेको सुबा देशमा आजि थन तत्कालै नालो मो खस जिम त नेवा आइडल सिजन 2 या त चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा गुलिन जिम त ग्वाली याना दिल वेक पि सक्सेट न यकेको सुबा देशन छ अल्छी नाजा ताइदि थे मतिना चीन बिउ पिन्टु दया दिल वो चाहिँ आछि स्वीट इच्छुक जुसा झासा धाउ कि इपि आफै वया जिमसा बि राता वल्ले आफै ठुसी चाहिँ गरे जला जो एकदमै लेताउ खचै ठुसी भ्यूज न आफै एकदमै बढे जिसौ जिमसा ते सार गए एकदम क्युरियोसिटी दैखने मन ते त अले निनो कथा चाहिँ छिसा जज पे गेस्ट जज पिन त्यो याना नि सुरेन्द्र तुलादर जो वेक वरिष्ठ निर्देशक ज्यादी कलाकार न ज्यादी वेक पिन्टन आनन्द रत्न बजाचार्य जो अमृत रत्न साके जो अथे सरिता प्रजापति म्याम जुल अथे उत्तरा म्याम जुल रामकुमार साइमी जो जुल जीवी जलमी जो जुल वेक दक्षिण गेस्ट आर्टिस्ट सर्ट हुँदैन गेस्ट जज रूपमा सर्ट हुन्छ अहिले वेक पिन्छ तयारी तुसी चाहिँ एकदमै हाइलाइट गइ चौधु र्या तैरी अहिले वेक पिन्छ आज जस्तो छि फाल्कन इभेन्ट छ नयाँ जो मनोज नेवा खड्गी जुलाई योक्स्याम मस्यु अहिले ठुसना कार्यक्रम यान्छ न मनोज नेवा न नेवा आइडल यान्छौँ तै पिटिन त्या याना अहिले वेक अहिले चाहिँ फोन वेक अक्सर जिता छैन अहिले जिथे यामला जिथे एनबी जिन छु एनबी र्या वेक पिन्छ तैरी अटोमेटिकली ठुसी जिम सिटन छु त यो नम्बर नापन स्पोन्सर मरु एक ए अथे ग्वाले आउ चौडु मला थिति थासे इभेन्ट ज्या चंगु ता दिल नाच छि वो थासे चौबिस चाहिँ जिमथा वया इभेन्ट या वागा थाइ लागि छिक पेसाए जिपि वे लागा नि आउने के गथे तुसिला दक्वे वेक अप इन चाहिँ काने आइडल contestant pi thani sati mala gari ke a hana yamuri puni piti lastana gulli jazo ta thithi thase jone nila contestant pin bhyaina bhe आए आजि नायिकामा रत्नमान महर्जन जो अनिल साइमी जो वेक अप ला जिपिला आए सेलिब्रिटी थे जी ल कलाकार थे जी गायक थे जुल रे त्या रंगल थिथि छ नेवा आइडल भाके छ न मला जिपिन वे रे जिम त अन उछको वेबले मेछ हाल बिल रे सटी छु वेक अप त ए जे थिथि थासे जनवाले जुल इतुम्बाले जुल ये लोक त को थासे जी चौं अले contestant पिटे सटी अथवा चाहिँ अर्गनाइजर छ कवै बिमला ध्यान तै आज ठो आवे शनिबार न तस्कै तजिगे ज्याजो थने के प्ले याचनहरु वेक अप इन निमन्त्रणा याचनहरु येले न अथे जिचन थिथि थासे वना त बोती कामी बिसमे हाल्छौ हामीले चाहिँ इमसा आर्थिक ग्वाली याना दिउ कि मदिउले इमो स्थानीय आयोजक पिन्छ याना बि छिसन याना मला इक्वली जिसु जिमु चाहिँ गथे राज जी धाइने जिम अलमसी जयार न जनि सुइट गुली थाकै रहेछ ल छिसन सिउनी छौ सुना कार्यक्रम आयोजना यले थाके गुमेसा चाहिँ आज जस्तो खन किफले जी चौले आज जिमसा गुलिफु उली वेक अप इन द यान बि जल वेक अप इन ठुली चाहिँ जी यान बि रहतै मला वो किसमय अंडरस्ट्यान्डिङ दया यान्छ न द आताका चाहिँ हजुर के पुलिना जित्यंगो दाता या दिला
किपुली जिट्यामले न अन आर्थिक ग्वालीला बैचौँ दोजी अथे थिथि थासन आज स्पोन्सर न ज्याचौँ दया दिल एजुलिन चाहिँ ठो नेवा आइडल सिजन 2 न्यावन्त न थाकुला मजुला जी तर छटक चाहिँ स्पोन्सर ध्याबले चाहिँ वेकअप इनोपट्टि सपोर्ट जको ख मलाई फाइनेन्शियली ठ्यान वेकअप इन जस्तो छौ ज्याजो या त जो थन रिसोर्टै चाहिदिस जो रेस्टुरेन्टै चाहिदिस तया जको ख तर जिठुले दा ग्वाली या ट्या जिम चाहिँ आतक छौ न कइ मर नापैले न चिकपिन्छ युट्युब च्यानल सोया दिल जिला ओके नेपाल टेलिकम ध्यान चिसा एड तै त्यो सेल्फे ध्यान तै त्यो ची नयाँ जुन याप्ले स्पष्ट खला बानिदु अले जिमसा छौना क्याम हछा छ उइले कोरोना जल अले आर्थिक मन्त्रीला नेपालले जो विश्व जो प्रिजि जल अले छिन्जे बा खेलेन उले चाहिँ चिसा स्पोन्सर लागि खलाउन्दा छ दक्को व्यापार व्यवसाय दक्कै सन्जौँ थुइले याफै मोर या त दाया छि सिजन 1 सिरलम ठुसिन आर्थिक रूपमा चाहिँ जिठुली दाबी छिकपिन्ड तया चाहिँ जु मर खाली चिकमिचा खजी प्रभु पे एप धाउ छ डिजिटल ख गोला भोटिङ याना जको वय ख तर अहिले प्रभु पे एप पे चाहिँ थौखने चाहिँ सियोजिआरीमा चाहिँ जिथय खिचा ख बिकिसाइ एजुने चाहिँ ततै ए ज्याजो ख या चाहिँ गबले ब्यानर देगा बिउ अयो किस्म्यु जके छौ इन्फ्रास्ट्रक्चर जको त्यामलिका छुसा मान्छे मिन्छ त मेउ बाकिला दगो चिस थय खर्च या माछा क्यामेरा त त्यो फिल्म मे पिन्छ या फिल्म आएज गए फिल्ममा मला अरे साउन्ड सिस्टम त न त्यो फिल्ममा अथे जजमेन्ट त न दक्षिण थौ सुना थय थय कर्म या त वेक अप इन बच्चा बच्चाला पारिश्रमिकला बीए मा मोबिकला चिसन जाया बटी न खजिम हो वेक अप इन न मुवंगु इ बिया चंगु दय मला एजुनी चाहिँ वो सोया यान्छ न आतका अहिले आयोजक पिसा चाहिँ त कोथ्यान खर्च या मान्तया दिथे अहिले आयोजक चाहिँ धेवाकन हो मेपसँग ग्वाली आयो कि मुख्य खला आयोजक पटी पहिला मन सोचे जी मला अलि इच्छा शक्ति जी मला मला जिठो चीज या रे थालके चाहिँ जी खनी जी ला नेवा आइडल छ प्रमुख जिल्ला फाल्कन इभेन्ट नयाँ जुने दक्को याना दिगु ख वेकन गुलिफु उलिसिसा यान्चनोला आथो आतक चाहिँ दको वेकय खर्च यान्चनो ख मला छिट पछि छ सपोर्ट लास्टे एकदमै इन्ट्रेस्ट दया भोटिङ या त छ भोटिङ पछि छ प्राइज बिट पछि छ अफिस दको ख मक्सले दको थय खर्च थय पर्सनल इन्कम पाखे चिसा खर्च यान्चनो ख गन चिसा के त बोटी कामी पिसन हरेक एपिसोड देवा पुले माला कि गथे जिठो चाहिँ वेकअप इन छर्क टेबन वेकअप इन्डिभिजुअल पिन त सिक्पिन्छ याना दिसाजु वेकअप इन चाहिँ सूर्य इन्ट्रोड्युसन छिए छर्क टेबल पुलिम आत्तक चाहिँ वेकअप ने गुलिन जर्नी जुल टिकटक जुल युट्युब जुल छपु मेचिस रेकर्डेबले गुली खर्च जी क्यामेराम्यान हायर या मलाई स्टुडियो हायर या मलाई तर वेकअप इन चाहिँ छौ प्रतिभा तरौ चीज खनि छ वेकअप इन मे हाला मदिल दास चिस नेवा आइडल या रे आजको या जी महनी दक्ले तरौ परि सम्पत्ति चाहिँ वेकअप इन वो जो नि चिस चाहिँ छर्कटे फर्म भरादा न छर्कटे बन म आतक चिस गुलिन ट्रेनिङ्स त बिया वेकअप इन त चिस गन न टेब कया चाहिँ या नम्बर याना दिसा जी वेकअप इन ग्रान्ड फिनाले न जिट्याउँदो माघ 5 गते थमेली जिए हले दया दिल अथुके चाहिँ आ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड मूल्याङ्कन जे जी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जो पनि त चाहिँ सिरो पाछु जिले ट्रफी जको जी के छु जी ठुके चाहिँ आज मुख्य खला वे ख थो ढेंडे बल्ला त्यासर क ट्रफीला ट्रफी अथवा सरप्राइज दइ ढैले जिज्ञासा दइ जुल अहिले आत्तकै जी चाहिँ वो थ्याउ नि हसेन आत्तकै पटी गुलिन जर्नी दुनी वो छम व्यक्ति मगसे महपटी चीज खने छ चीज रेकर्ड या हुन्छ कया लाइभ ब्यान्ड मे हालियो रही चीज ला वो दक्को रेकर्डर जी वेकै लागि दक्ले फर्स्ट चाहिँ हरेक कन्टेस्टेन्ट पिन त चाहिँ शिरपा दक्ले फर्स्ट चाहिँ वो जुल जियो हिसाबमा छ चिसला सुनाना मन त्यसमा का थो कम्पिटिसन छ कन्टेस्टेन्ट क छिमसा मे जिमसा रेकर्ड या हला त मनि छ नेवा आइडल न चाहिँ दक्ले फर्स्ट चाहिँ वेक अप प्रतिभा भेउ था वेक अप पिन त मसिक्यु जुल नेवा खेलले एकदमै चिरो जुल थना आउट जुया डिपिन मेठा अपर्च्युनिटी काउ पिन यो क्वेडु सुटिङ बिटाउने लागि एक्टिङ या आउने कि अथवा संगीत क्षेत्र कलाकार पिन त मसिका हुने कि दक्को ज्याजोले चाहिँ वेक अप मन चन्द दक्ले फर्स्ट चाहिँ नेवा आइडल न भ्यू शिरपा चाहिँ वो जुल दक्के वो चाहिँ अमूल्य गाला आ मेउ रहे चाहिँ धेरै बल्ला ख अहिले फर्स्ट जुम मिस्टर चाहिँ चिसन हापन 1,25,000 भ्यू ठुसिन 1,85,000 भ्यू स्पोन्सर बढे जस्तो थप भ्यू अझ न योजना धनी अहिले सेकेन्ड जुम मिस्टर चाहिँ 50,000 अहिले थर्ड जुम मिस्टर 25,000 अहिले नेवा खेले चाहिँ थो धेरै बल्ला चिसन नक्थिन यानो छिल भावना जुडे जो नि प्रोफेसनल म जो नि प्राइभेट कम्पनी या धेरै कमाइ रे सोच मरो जो नि अझ न जिमसा चौथो पाँचौं जुम पिन 10,000 थियो भ्यू अरे यन्टुका अहिले शिरपा चाहिँ ट्रफी न छिसा चाहिँ
मा योपटी आकृति दुपटी ट्रॉफी देखिन टुना अब न 50,000 पटी ख ट्रॉफी न देका अच्छा मा भया योपटी थक्या नीति संरक्षण या नीति चिस ठ ज्याज या न जुनी मा यो प्रतिमा न बिउजल लिसे चाहिँ थिथि थासा योपटी त ज्याजल सर्टिफिकेट त अले मतिनै छि ओदको दे छिना जा दिल आठो ग्रान्ड फिनाले चाहिँ नेवा बोतेका हामी बाँकी धनी दिल अहिले त क्यास प्राइज चाहिँ यहाँ मास्टर जगत जुल निमला खाली लाजीको जुल निमला निवेशी नीतिला चिस मतिनै छिन दे दे मला खेतला जिम त योक्स्या छुटाइदिल ला तो छिमे तस्कै बाला छिमेस्त न यंकिरे न तैदिउ का आ त कम्पिटिसन ख मला वो जीत व हारला जुए मला कम्पिटिसन मजु खस कि मक्सा नाप छौ छु ज्याजो याना दिलनि सुपरस्टार ताउ पति ला अब एक पनि ज्याजो बारे जी थाला मजु ख मूल्यांकन यही बोले चाहिँ ठाकुई बोले धक्कै सुपरस्टार ज्या वन्नी छिस अठे चाहिँ मया छरा छ नि जस्तो निमेस्यु ला चाहिँ खाली न जिमो छरा जी छुर्या यन्जना नेवा आइडलको भूति क्यारनका वेक अप प्रोफाइल बनेजुल नि बायोग्राफी ला नेवा आइडल थाउ पति न प्रोफाइल बनेजुल नि छ अले वना जुल अल्सो नेवा आइडल इज नट एन्डिङ टु बिगिनिङ ग संगीत क्षेत्र थनअंशी चाहिँ वेक पाइला सुरु जुल अब जस्ट फर एक्जाम्पल चाहिँ आछि नापाइमा कन्टेस्टेन्ट नरेन महर्जन जो वेक न संगीत क्षेत्रपट्टि यात्रा सुरु नेवा आइडल पाहे यन्नेला जबकि वेक टप 30 न मला तर आ चाहिँ वेक संगीत क्षेत्र लगे ज्याडल मला वो किसिमको चाहिँ योगदान चाहिँ जीमा थन चाहिँ खाली लाटाउने मक्की प्रतिभा बनाए प्याउने क आछि त मायाला लगे जो मलाई निमेस्त चाहिँ खाली याला त हैन जी तर वेक अप इन नीति न थिथि थासमा पाखेन सिरपातल वइ आता कन वइ चौदु हन न यकै कया न यंकी टंगो जला अदाबले नेवा आइडलले जी फर्स्ट ल्यामा दैन मरो पार्टिसिपेन्ट जको जो साना उइटा चाहिँ त रहे अमूल्य प्राइज पाए जो थे जुल काम होला खनी छिउ बिचारे न अरे कनी आज त बायाउने इ न जी ढंगला ए जनी दक्से लिपा चाहिँ सक्मी बाजु मेजु पिन्ता छुँदा दिला कि हाने बपि सक्कल सक्मी बाजु मेजु पि मा बा त टिके सक्सिन न जो आकनस्क जो जलपा आज सनेवा आइडल यान्छन सिकिन्छ सुए जुल छिस टु नेवा आइडल फेसबुक युट्युब पाकेन सिकिन्छ या प्ले जिल्ला वया छन यजल सिकिन्छ मन स्युजिङ ठो मै चाहिँ नेवा आइडल खरे आना सिकिन्छ म सिकाथि टंकला चाहिँ थौ तक चाहिँ नेवा आइडल सिजन 2 या त मतिन याना दिने एक सुभादेशन छ न अहिले विशेष याना जिमसा थ्या याना चाहिँ छिस हरेक किसिम ज्याजो त सही छ नि मलाई नेवा आइडल न युट्युब च्यानलले आनन्द सिक्ने फुर्सद इले सुए खनी एजिया चाहिँ सोयादिटा इनापियन छ न अहिले यको चाहिँ मुख्य ख चाहिँ छिस युट्युब च्यानल त सब्स्क्राइब यामा खनी छु अहिले ओके न छिस मोनिटाइज या पनि इच्छा मक्की तो चाहिँ ओहो नेवा आइडल एन्ड फिल्म से सब्स्क्राइबर दुखनी तै पनि हिसाब जे आतको फेसबुक एन मोनिटाइज मयन युट्युब एन मोनिटाइज मयन नि जिउ चाहिँ ठुली नेवा त गुली जनसंख्या दु वो चाहिँ दक्षिण सोइतो दुही तै पनि छौ मेसेज वनि नीति चाहिँ जिन यापले न छिक मिनट सब्स्क्राइब यान भी रहतै छ न सब्स्क्राइब याना दिते इना पेन्सन आ छिक मिनट क्या भाजु भ्या मेजु आले छिक मिनट श्रीमान पि थन फाइनलिस्ट थने दंगला आले छिक मिनट थति टिपि सक्सित न ठ्वे वइगो माघ 5 गते इनेसिया दुईटा इले नेपाल जीएले जुइचोन्डो फाइनल अबले चाहिँ छिकमे सकलसित नेवा आइडल सिजन 2 ग्रान्ड फिनाले सोया छाया त चाहिँ इनाबियन छ न थोक छिकपिन्छ थथि टिपिन त न बना जास अले अझ न इ दनी छिकपिन्छ थयो थ मनोइट अझ थन योक्सिया चाहिँ एकदमै चुनाव थे जिडंगला नेवा आइडल त न तैचंगडु त थ मनो मुख सबाला पिन त ट्याकीमा ध्यान योक्सिया चाहिँ न्यूज न तयार दिगोडु अथेना छिकपिन्छ न जजमेन्ट या खनी जज 50% प्लस भोटिङ 50% छिकमे 6 जना न भोटिङ या दै जनी छिकमे सकलसित भोटिङ याना दित इना पेन्सन हले सकलसित जिमसा इन्भिटेसन बी महपिना थ्वे च्यानल सोया जना दिपाने बपे सक्सित न थ्वे कथा थ्वे चाहिँ इनाप कथा चाहिँ साइदित इना पेन्सन सितन एक सुबा देसन छिना थन छाया दिला इ बिया दिला छिताना एक सुबादु नापा छिगो आ त ग्रान्ड फिनाले माघ 5 गते जिटंगो न तस्काए बालक कोचामा रहेको जीवन भला सकाय जना ओके एक सुबा देसन सोकमी भाजु मेजुपी छिका पिसा थौने नाहे दिला नेवा आइडल सिजन 2 या प्रमुख अन्जिता खड्गी जोया गुनुगा स वेका यागो स छिक्वा पिन्त गथेताल पक्कैन सल्लाह सुझाव बिया हे दिधैको भलसा कया जना नाप मेगो वा मे महने बहम व्यक्तियागो स जना छिका पिनेको न्याने वेगो हेजुई मेगो वादकया नीति जिता नबायावनीको उजाम बिया दिस थौ या त बा सुबा